Good morning. Zingkar dar rukala rilaw deva. Kan ho to don. Ngay don lutuk. Hey kan room at changat lang lamlandan mo. Bon veranda changin. Hey kan hotel. Ni swimming pool hi heta omba ki ku ta atlanga kwani nala omba ka kazukal zuayang kalaman kan ron nakwal zuayang it's so beautiful hi kan balcony mo kan room hi kan thlenna hotel shim hi resort and spa ti ania 5-star. Hi alavar tiang kuang lava. Se kan la thawanga. Ke maron de to hang hian mo I to thaw ni chumo. Mun hi la kwal ka do si a. Ngay omdon ngay omdon takani savan sham chia bokamo baka ini hei thereng lampang type tipo niang bol pakhat zo ka chang hian hi ke kan omna building bol chia khania kan omna noi kimidang apia kilai mi kai ma ni amoy loran pangpar mo ni ul pakhat ni ay moy lutuk ni aron sia ito chang han tian tatla em long chumot lang hangkal kwalta ila chukto lang niyang thangzo ka changin karon na chali niyang ale lam nandan moy lutuk hello parle Kiki kan room tane Takwanin restaurant na oma. Staff ang toto masing kitchen ito 6:30 an hulso do na. Ini restaurant. Good morning. Busy already? We are going home. So yeah, before we leave, I just came and take. Early morning? Yeah, driver will pick us 6:30. Yeah, thank you so much for your hospitality. Thank you so much for everything. Oh, you're such a sweet guy.
Hei hi kitchen dai hian kan nei na ni ta a kan choi na vel mom ta hianin breakfast hi engeni akeng tela kan hotel hian breakfast hi voi khat cha kan ei manani chan chu katon kan zin chu kan bo khi lai khi yoga ti na ania hi hian kan na anga kalut khalong to lo meng a view ku hi ti khiani na oma kanom na building chu lang thama se kan room lang phalo chia chia so thelei oh atlan there ran nong sam chia to ra tam em moi mấy ba cái nhà nên anh hoa mà ni tốt mấy ni so lampang yang kan la le zuai yang a Bye. See you next year. inshallah see you we will come again we love it so much Next year. if we come again we will come here inshallah te kan lo ti pal le pek china la ya hian kan mang chang lu to ka he lama hianin hei ba khor hi ka ru cha ka ma sen nga si lova chu apo theng a po the ma se ka pot ngam no do ta kan phun ve ni om si amo pot ngam lo ni mai te se he ta hianin swimming pool te om le a swimming pool he atam khopa hemi anma ni anglo chunga ringot po hian mo he ta hianin ku ta khanin kaman to lo ti me la kora zuk thuk thak kha chu aha dam thak moi tian villa tin hian minga nei ve kai hi jasmine an villa hian minga nei ve ka jasmine mo ke ni kanom na kha honeymoon soi nia ta hana mi le ma ni kan kal ha ni mina kan kal na swimming pool dang
le na ka fitness center na kazukwal talaw ni kwal talaw may like the pon like po ala pop maya kan bo hay ta chang han kwal le lo kan kan bo lo tu ra nga yang kan cham re lava ma se kan cham chung hianin thil hi kan han ti mem man em khop maya thil tam tak kan ti ni loka ni khata activity paruk ne pasari kan ti kha tiang te chu nia pun kan mang tha a mi tam tak cham ai hanin kan mang tha zo kem o ka tiang ikhanin tour package kha kan la to pati khan kan tour guide te driver te an fel lu to ka thian thade kan siam pha shim tun kan jing chu kan hlok khop mai ka thian nu nen thona changin thian thar kan siam ve kan khenga kan tour guide driver ni ngal bok khati khanin thian satlia poni lo kan unaw pa ang mai mo ani la in kan zia lo manen good morning. We are going home. Yeah. So, you put the box. Okay. Yeah. Thank you. Bye bye. Kan breakfast store min lo. Siam saka boxing kan la do kita reception na min lo da sak to chu. Airport vela mo kalkunga motor vela chan chu kan omna tanga airport hi ahla dar kar khat chuang kalanga ya kan chu mangai ni kan tho hun tak chu dar kwale minute songa vela ya tuna hianin dar ruk ania rukle chan ve a heda tangin kan chuak to do na ne kan room kan la kwal zoi yang kan kum te po lo omni nya isela he lampang hi bathroom le washroom te toilet kan chwa san knock over lo hi atro ni fel itlin ani ai karinga kha nya karon chho vat na chan po zuai anga kan balcony te so kan ngai don chut po kan thu thamman lo atiro hey bathroom ni do to kina slide theya hey kan oin pakhathi hey hi chu kan in thei to thlot lo kan ken ania kina driver te kan pe me nyang chu kabiar in bat po kha ka rul te ro may nani may tara to na darin sa niya bek la strong ani tu la strong hey lungai tiro boite kanom na kan bye to don alang thadu vak lo china mel thathi a in chuang ma china anti lan lui ka tum po hana lo her le zela mel that em hi ilar dei to mi lem te sing Kan red news din.
Yang dia ni yang lo yang cuma dia kat inang ni. ente ba kor kha ka zuk en le amon Oh, bul sari vel chu ma phoi ol de utur po khang ma se kan zak tlat an om mi an ma ni. oma mo ma sengin heta miron mu chuang lo Za khak ni. Mình là u mà em khoi man nan dia ngan. ba kor kha ba kor ruwa kan ming than chan man ni indian in na thil an lo ro to sek ini indian kan lo ni le cha box ya Anh đừng nghịch zin chi hầu hết cho thái lắm bằng. Thì lần rồi rồi sao ta. Anh dia ngai she. khai na kan mu zo lo kha poi khala ti bera ma ma silang in kal ko nga driver kan eng lawa nga arum chan kal pa kan hu le stop there zuai Wanted monte anh dia nga. case ba ko ru Indonesia zela thu ve kar ba ko ruk nen Jail bang lo zut me don ni chu. hey ha oh in hong zau lo lo wa hello good morning nice to meet you okay, so you will be taking us to the airport okay these are our luggage yes Dar Koang. Dar Koang. Reception area. Ta chang hi chuan view vak tur om to lawa. Kan du to kriang. Indonesian airport. Yes, me and this is my Hi local liquor. Anita tihan airport mo vairama kan thon chwa thei chuan rakzu te zufang te tuitling te ang chi yang han mi zo style Oh. ni dia ngan kan ti ni she tian. tihan ti thei reng ani chu very good idea hey avachang Mai lo view ko ma se. It's not a nice view. awan rem lo tak No. Business class customers traffic to Doha on QR 965 apia dewa son in chinang gate number 4. Otherwise, preferred gold platinum, gold, silver, one more emerald, and sapphire. kan souvenir bracelet so lo ka nga Kan ti thei ya. Hai chang hen. He lai chang hen la la mo. She tian ne. Hai chang lo. Ken picture in la phot me la. Before hen a fia so ni la sha. ngar ikut karon da ke lok te in ko chu ni se alang fer han ti khana fer aircraft achan tu dar thlang hi ba lai shem kan souvenir bracelet Eh, video ni la.